Tambah kawai gelong ba KNPP kaladai ke pore kapan lain. Kawai gelong ba ni pet yau arajara kupra. Te ginia ni kampet ya ta. Te ke jingle cui ba aden cha garus. Kalau mensutu ya ka politics santai, but kumungkin ya sih. Hawi reba ka politics tu je lah. Ni scam bangin yo ya gitu sih. Kalau di Indonesia sedang ajar kupra hadir di assembly election. Kalau bawa in shimmy karai bawa tahu. Kalau bawa inum shimmy karai tanang menta bersyuale election. Nampak ka ultimate goal di congka VP kalau banwanra election cara khadar ka buku, banwanra election cara khadar ka ba khamha, te ingin pet in bisa kumnungin de ya kan.